Aye, mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu tala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Dinga, mama oyo ayebi kosolola, balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso. Soki o raté etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko evandeli malamu, la reine Dinga. Mbote na bino bandeko na ngai banso ngai ndeko na bino André da Silva wa Bantu. Mavi mpimeno empangizame mono impangieno André da Silva wa Bantu. Mikolo na biyenga ezali kopusana elumbo yankinzi inafinama tokomona bolingo oyo ya lokuta ekobima. Si twamona enzola zinazaluvunu sezi vaika. Epai na biso bato kuna kwa eto wantu kolinga moto okoki kolinga moto mikolo nyonso. Ozola omuntu olendi kunzola elumbu ya onzo. Tokoki kaka kozela mokolo na biyenga te, ketulendi kaka vingila elumbu yankinziko. Nakoki koloba na moto na lingiyo mikolo nyonso, ndendi vova kuna kwa muntu izolele elumbu ya onzo. Kasi tozela kaka mokolo oyo ya suka na mbula te, ketu vingilanga kaka entsuka ina ya mvuko. Tozala na bosolo, tukala monaziko, po ete soki nakomeli kaka moto na suka na sanza, mudiambu vonso nekene kako muntu muna ntsuka angonde, oto soki nakomeli kaka mutu na suka ya mbula, ovo ntsonekene kaka omuntu muna ntsuka mvu, ezali kolakisa deja ke ezali bolingo ya solo te. Mena sasi la kala kuvo ke mena nzola ya ludiko. Yango ete tulinga na penza na bosolo. Idi navo tuzola na kakilu munaziko. Eloko mususu ezali ete eleko kyankaka kinavo totika mafinga awa na internet. Tuyambula o fingana uvo o levolana o mwamu internet. Internet ezali eloko malamu po tokoka koyekola makambo mususu oyo pe ezali ya malamu. Internet kina lekwa kina kyambote kilendi kala kuvo twalongo kampe emambo manfunu. Yango nazalaki nango pona kosola na bino lelo imama nkelema mpasi twamoke na yoyen. Botika la malamu ntomasala kyambote tozali susu elongo. Tunadiaka kintoadi. Au revoir, yo. Vossas saudações, aqui é o vosso mano André da Silva Wabantu. Mavimpimeno, mono impangeno André da Silva Wabantu. Faltam 9 dias para que terminemos o ano. Lumbu voai condelom pasito amanisa onvu. O ano tem 365 dias ou 366 dias. Onvu una yenkama tatu yemakuma sambanu yetanu malumbu, ovo kama tatu yemakuma sambanu yesambanu malumbu. Brevemente vamos assistir à falsidade das pessoas, do amor que eles têm perante a seus familiares ou seus amigos. Que coloque a ingiko tutala enzola ya luvunu o wantu inabena yao, muna kundi yao ou muna kitu yao. Para dizer que te amo a seu próximo, não precisamos ou não é necessário para esperar o fim do ano. Muna vova kuna kwako, kuvo izolele, que tu lendi vingila kaka entsuka anvuko. Por isso, e de novo, devemos dizer te amo nossos próximos todos os santos dias. E de novo, tu lendi vovanga kuna kwa pangizeto
kuvo isolele elumbu ya onzo. Porque de princípio do ano até o fim do ano tem muitos dias. E de inavo enganti kilo yenchuka anvu lumbu ya inavo. Não podemos só esperar o fim do ano, que tulende vingilangaka enchuka anvuko. Porque de princípio até o fim do ano pode acontecer muitas coisas. E de inavo tukanganti kilo yenchuka anvu valendis luta mambo maingi. É por isso que devemos mudar a nossa maneira de ser. E de inavo tu feitiço soba empileto e acadilo. Boas festas para vocês todos. 15 me amboteco aí no onzo. Então devemos nos amar uns aos outros. E de inavo tu feitiço zolananga yeto e ayeto. Muito obrigado. Ntondele. Tchau, tchau. Ioio.